kum ka jinga lap ban wan ra ika khot ka suba ha kisnong ki thau balak tip kum ka swachhi seva campaign jong sarkar India ki officer bat kinong trai ka Millennium Community and Rural Development CNRD block ha ka khan re tarik unai lur arja arpusaw ki lahiar ban pen khoj gi jaklia jaklan na arliang surok ka jakalong yo ha nyomer ya ka kenho na lam khmat Dr. Clifford JK Wardry block development officer borba poilangson thaumoy JRDO ketika CNRD block ha ka balaya sem bantaru dagi bor penyat snong katak na mau nyang la bat pemlum ki balong marshiliang ketika surok ki basong dukan ki khana school nagi school badon ha kita ki benta hakani ka step ya kinyut kinyer boro lakit daka kalinyut kabayat daka boarding electric balamang tingka daka tenat drinking water and sanitation Ministry of Jal Shakti ka Sarkar India bat katenat PHE ka Sarkar Jilla bat penyok lingba ka Swachh Bharat Mission Gramin Meghalaya Yakum ki kali ki bolong hakadur ki auto truck la IT pat daka SBM Gramin East Khasi District lingba ki Community and Rural Development Block Shaki Village Cluster Waste Management Committee ban kit ya ki nyot ki balatip kum ki solid waste hakish nong baper hadian ka jing pen khoj ki officer bat ki nong trai ki lum dak jing lang balingkot ban pen so tho paj ba halor ka jing dan kam ka khoj ka suba ka bayat jan bat ka jing long blai hadian ka jing kran no video kala don ru ka jing pen bam smai ya barok ki balai don lang ban sim ka jing git khli ban sumar khoj man la kaski yala de ya ka yeng ya ka imlang sa lang bat ka maryang do ba poi lang son thaumoy JRDO kani program kani ka ba ngiong dakti nang wei ka swasta hi seva ka ba lesi dang ong ta bon prejupi pilinggo program yu rail ndai ba suka ban ong ta ni kan barba baro na pi dong ki khur bli school ba daro dang ret na puli ngiong cleanliness is next to godliness. Umot tadi ang kata tebaro nangi ngisutu. Makanya kajing dia khol dia suba. Te namara kata naliang juga sarkar hi kalapai khmat, bar kalapai khmat suri kasunang hangni po kayo ni nyomen. Namara ba ngikwa makanya kayo hangni kalong bukhoi basuba. Kajing kwa jungi kalong namara ba babu na kitoris kibaya footfall habono. Sani cepo sani seslong jungi kibaya ni sati kasunang sati cepo stora. Kasunang apa ni kong berkendu apa nanti kadai nang ni napo nyomer kadai ni kayo pinamal ba kadai kalong kata ka pong na welcome kasunang ba welcome ikitoro sungi ngikwa ba kadai kayo hangni kalong kabukut kabasuba apa kibriu kinong ba kiya ni apa ki kasunang kabukut kisutu pa kamlo makiru apa kirung kasunang sungi dinang malek khut te hani ka step ni asim ka sinjam kaba tang cikenta yemi na kidukan ba pero tang cikenta umong berosiski daripada ka jigi pep kat ni kala khut kalong ka basutuna kada man na kapot na kaliang jong pi kinong song hang boro arsenong kinong song dukan hang ki simi ka jigi kli kumulaong hirang basang ban mi dan step son pe dukan ban sar ban pulkut takala itunat kan kayo jong pi hang ni ngi naliang jong kaliang kapok face lay ngi dan baik man la kapola sena jong pi ban ai ketika diang ketika man dang sian nakaliang jong SBM mila launch ka vehicle ka barong to electric vehicle ka bagi ai sa kisnong pomnon bagi ai kisnong monongla bagi ai pada moresier bagi ai ini kini kila bol pa ban kit eta ki dry ki solid waste yong kiba kitu ki solid waste kiba berkiang kemudian kita coba kiba haban ya khle ndai ki solid waste berkiang kiba nang ni ban lemik plastik hamtam bagi la ban ris ban hante po moklot dengan snai ni ka plastic waste management unit kapan siam lot ikni plastik ki coba ki solid waste ni ka kiyo pada kistong paper kita kadang ikwa ikentu ya pi to ai ketika diang ketika man ko pi penyetai ringkat bagi ringkat ka office jong deputy commissioner la pha ikhbor ba paro gisnong nang ni chakmat ini le khoi ile suba tengi soban ang ba kali kasinjam ko bersimenta kamkut nang tagasi dai na kaliang ka jong office bana kaliang jong stong ni portu bot de kai ba ale tagasi bagi khimidenti pagane kalau kanuksa margi ini kena school kiwan mane banyerap ingi ni stong kalau ka justunat la ngi snong ni ai baba ka kini kena school menta ki yo para khubol nang ba ilawan khoi ka snong nyomer ilawan khoi ni kayo nyomer hang ni pagin kiman la ni kayo kalau khoi busuba mam kiru ka jing tai stom juki kalau bomle noi asim ya gani garai bakong ila long ki balad luit Henry bagasnong ka tao ka jungi ka long ka bakut Kebasuba Bat Balaroy Shaprang
Ngasim ya gani ke jing raikun. Bagan long uba jaine ake jing yale. Wan wanra ya ke jing koi. Wan tingkai bor thang nakani ke bentan. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.